njengoba singamakholwa singabantu abathi mase befikile endaweni ithi inkosi uKristu ngolunye usuku masifunda lapha embhalweni ithi manisuke nikholwa thwalisanani imithwalo yenu akabonga uNkulunkulu akushiwo imithwalo emihle yokujabula kodwa kushiwo imithwalo enjenganale ukuthi maye elinye lelunga lisosizini lihanjelwe kufanele afike amalungu ebandla azoliduduza ngomoya kaNkulunkulu ukuthi lokho sekwehlile hayi ngoba bezonde uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu khona phakathi kwabo ayibonge inkosi amen uNkulunkulu uyamvivinya umuntu ziba khona izinto ezibanzima empilweni yomuntu kodwa uNkulunkulu akaze kushintshe ukuthi ukhona ithi inkosi uKristu ngolunye usuku mayikhuluma nabafundi bayo ithi asingene la emkhumbini sizowelela ngaphesheya uthebe phakathi benaye phakathi emkhumbini ewuthixo kubo kwase kuvuka isivunguvungu olwandle sase sivuka ilithe lami iBhayibheli base bemvusa wayelele bafike bamvusa bathi inkosi kunezivunguvungu olwandle umkhumbi yanyakaza kodwa mayesuka umuntu kaNkulunkulu uyabayeka abantu uyawuyeka umkhumbi kodwa ubhekana ngqone inkinga lapho evela khona ubhekana nesivunguvungu wabe sesithulisa sabe sesithula usebuza kubo kuphi ukukholwa kwenu na nalapho ekhaya ukhona umbuzo njalo othi noma usosizini kangakanani yebo ukhona yena uphakathi kanye nawe kodwa uyangena ekulingweni unaye baphoseka kusi isivunguvungu babe naye phakathi emkhumbini akuzoshiya ukuthi mase kunje useyephi ngoba bambuzanga uKristu ukuthi inkosi njoba sinawe nje la emkhumbini awubonanga ngani ukuthi lesivunguvungu sisovela phambi kwethu kukhona izinto ekumele sidlule kuzo kodwa singatshenwanga ngazo ukuthi siyofika kuzona ebese kufanele ukuthi mase sifikile kuzona ebese vela yena ukuthi ukhona kanye nathi phaka uzombona kanjani ubukhulu bukaShembe mangekho kubo ukwehlelayo wena ngoba kuzombona ukuthi ukhona ayibe khona into ekuvivinyayo ikwehlele silapha ke sizoqinisa umndeni lapha ekhaya ukuthi uNkulunkulu Ushembe akabe nabo kulesi simo akhumbule umhambi esethe wathatha loluhambo alithathile ngoba lapha ekiwa khona lithe lami iBhayibheli kungenwa ngemisebenzi akabonga uNkulunkulu njoba silapha nje kulendlu sinabantu abanjalo usho njalo babila ngolunye usuku uthi sinabantu abahambayo abathwele imithwalo uthi lo nalo uthwele wakhe umthwalo uthi siyahamba siyekhaya sezulwini akabonga uNkulunkulu kodwa ukuya kulowo muzi esiyakubona udinga umuntu okusebenzele salapha emhlabeni mayisuke ngakusebenzelanga inhloso yokungena kwethu thina ukuthi sizomcelela uthando ukuthi uNkulunkulu akathande ezulwini ayibonge inkosi sisho njalo esinye salukwazi sikhuluma indaba lesalukwazi uMamngwengwe sikhuluma ngogoba sikhuluma ngothando lukaShembe Ushembe evivinya umuntu uthi kwake kwenzeka emzini wasekuphakameni kubabilanga uthi kwase kwehla inkokhelo phakathi komuzi makusuke kwehla inkokhelo ke kusuke kukhona umoya khona nje ovunguzayo esontweni kufana nesefa akabonga uNkulunkulu uthi lenkokhelo yabe yehlile phakathi komuzi wasephakameni kwakwehla ingilosi ezayikhishwe ezulwini zigijima umuzi wonke uthi lona lo wayenza ungalungi phakathi komuzi zazimshaya njalo le ingilosi zimgijimisa igceke lonke ziziyomkhiphela ngaphandle komuzi wasephakameni angaphinda atholakale uthi lo mama bafika noyise esayikushesha ngena uthi bafika behla estobhini uthi bangena ngesango lakaMdedele uthi behla beshona phansi uthi bathi behla babehlangana nabantu behayiza labo bantu bethwalizana emakhanda beshawa zingilosi uthi wayephuma njalo umuntu azayophumela ngaphandle kwesango angaphinda atholakala emzini wasekuphakameni ikhona lenkokhelo idlala ubebandleni uthi kwakhona indoda eyabisa ithenjwa uthi laba abantu babamkhulu wayebabiza ngokuthi bayizomeleli zevangeli kwabantu abathenjiwe abaphatha umsebenzi kaNkulunkulu uthi bathi mabehla base bethuka boma bebona ugobe phatha impahla ikababilanga esebungweleni kodwa bamthola eshawa zingilosi zimkhiphela ngaphandle uthi zamshaya njalo uthe esefika estobhini uyiportmende lakhe ayeliphethe wafika walibeka phansi wayeselizungeza uthi wathwala izandla ekhanda wathi hawu Shembe ngikuthanda kangaka namhlanje ngiyaxoshwa emzini wasekuphakameni ngishawa zingilosi ngikhiphela ngaphandle zamkhipha uthi base bethuka ukuthi hawu nogobe phatha izinto ezikaShembe ezingcwele uyakhishwa naye uthema esefikile ngaphandle usethi hayi ayikho enye into engingaba yiyona ngaphandle kukaShembe okungcono kangife
uthi njoba ngisuka nje manje emzini wasekuphakameni angiyelapha emfuleni yangakithi ngiyoyiphosa khona okungcono ngifele phakathi ngidliwe zilwane zakhona ngoba yikho enye into engingaba yiyona ngaphandle kaShembe. Ilolo thando olinjalo akabonga uNkulunkulu. Nathi ayikho enye into esingaba yiyo ngaphandle kaShembe. Mhlawumbe omunye unayo kodwa thina kaSiphi. Uthi wayesehamba uthema yethu uyabuka kukude ezweni lakubo wayesethi hayi na umfula nalo ulwandle lapha eThekwini omncona ngiyekhona ngiyoyiphosa khona wayesehamba uthe esendleleni laselimemeza izwi laziwa uyena yedwa lithi wegoba. Ingoma ka66 ivesi lesihlanu. Akekho ubaba emhlabeni lithayiwe goba lendlela oyithathayo yakuphi wayesethi ngubani wena lathi izwa nguShembe mntanami wayesethi ufunani kimi ngoba ingilosi zakho zingishayile zangikhipha phakathi komuzi wasekuphakameni ngakho sengiyoyibulala manje ngiyoyiphosolwana uthi uShembe cha bewungaxoshwa mntanami buyele emzini wasekuphakameni sewuthethelelwe akabonga uNkulunkulu uthi uShembe bengivivinya uthando goba onalo ngoShembe ukuthi namhlanje mawukhishwa lapha emzini wasekuphakameni ikhona nenye inqabo nayo kodwa uthi ngikubonile goba ukuthi uthema ukhishwa wawusubona ukuthi ayikho enye inqabo ekhona emhlabeni okungcono yifa ngoba yikho enye into esingaba yiyona emhlabeni masingewona amaNazaretha akabonga uNkulunkulu amen sila